Matul kampanja ta' 5 ġimgħat, il-Prim Ministru Robert Abela baqa' jaħrab milli jagħti intervisti lil midja indipendenti, tant li sal-aħħar baqa' ma ta' ebda ġustifikazzjoni għaliex ma jrid iwieġeb għad-domandi tal-midja indipendenti. Pressat għal darb'oħra mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara recording li kellu fil-bini tal-PBS, Robert Abela reġa' għażel li anke hawn jaħrab mid-domandi u baqa' ma qalx għal rifjut ta' stediniet għal intervisti minn midja indipendenti. We're at the end of an electoral campaign now. You haven't given the independent media an interview. We've requested one time and time again. It doesn't strike a very democratic image to have an EU member state entering an election campaign and you consistently refusing to give a full interview. I know you're going to tell me that you're here taking my questions, but a doorstep of a few seconds is not a replacement for a full interview. Are we now looking at going into a legislature, if you're elected Prime Minister, where you will not give an interview to the independent press for 5 years? Giving one to someone who is on the state payroll is not an alternative to giving one to the independent press. Ivani li sam il-bidu tal-kampanja elettorali nwieġeb lill-medja kollha kull domanda għal-numru għal-numru ta' drabi matul il-ġimgħa. Kif qiegħed nagħmel bħalissa u l-medja kollha li hija libera li ssaqsini kull domanda u se nwieġeb għal kull domanda skont l-aħjar abbiltajiet tiegħi. Kampanja li matula rajna li Robert Abela jaħrab diversi dibattiti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fosthom id-dibattitu organizzat mill-Junior College fejn Robert Abela ipprefera jmur passiġġata minflok jiddiskuti dwar il-futur tal-istudenti u taż-żgħażagħ Maltin. Apparti dan huwa ħarab ukoll minn stediniet għal dibattitu li sarulu minn Xavier Balzan, Andrew Azzoppardi kif ukoll minn John Malija. Robert Abela ħarab ukoll minn diversi stediniet li sarulu minn kmamar tal-aħbarijiet indipendenti. I'm talking about this is what I'm talking about, Dr. Abela. Dr. Abela, this is what I'm talking about. You are refusing to give us an interview. It's an open and frank one, Dr. Abela. Ibnalla tuġeb l-intervisti tal-ġurnalisti kollha? You must be able to see, Dr. Abela, that this isn't an interview. Al kontrarju ta' dan, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg aċċetta kull sedina illi saritlu, tant li kien huwa stess li jagħmel żjara lil kmamar tal-aħbarijiet indipendenti filwaqt li dejjem wieġeb għal mistoqsijiet li sarulu. U evidenti li pressjoni fuq Robert Abela minħabba skandli li qed jiġu warajh komplet tikber. Bil-Prim Ministru għamel kampanja elettorali sħiħa jaħrab milli jwieġeb domandi sempliċi fosthom meta kellu żjara l-SR Techniques kif ukoll żjara oħra f'Għawdex. Żewġ okkożjonijiet fejn Robert Abela letteralment ma tax każ lill-midja u ħarab milli jirrispondi għad-domandi.